data Yesu yagiye mu ijuru, wewe uri si umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane Mukama, turagukengurukiye kuri Imana itugirira neza, uri Imana iduhamagara meza, uri Imana iduha ubwenge, uri Imana iduha ubwitonzi, uri Imana iduha ubugwaneza, uri Imana iduha igikundiro ikadukura kw'icangiro, uri Imana iduha umwumvikano mu rugo ikadutandukanya n'imiryano, uri Imana iduha ingabirano yo gukunda, kumva, gusoma no kujanisha n'ubuzima bwa buri munsi ijambo ry'Imana, ijambo ryawe ryeranda. Uri Imana idukura ku ibisuzuguro by'ubwoko bwose, uri Imana idufasha ukatwitaho ku buzima bwacu bwa buri munsi, uri Imana idukura mu bushomeri ikaturonsa ubuzi buhuye n'ibyo dushoboye gukora kandi tunezererewe, uri Imana iduha umunezero ikadutandukanya n'umubabaro, uri Imana iteza imbere imirimo y'amaboko yacu, uri Imana iduha ubutunzi dukeneye ngo dushobore kubaho neza turambye kandi turoraniwe. Ndagusabye ngo umutima wa mweranda abyagire kuri iki gicaniro c'Inava, iki gicaniro kiri mu isamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, ariko kikaba ari igicaniro ca saa 10 irenga. Mukama nyagora ku ngoma, hezagira ubuzima bwacu, hezagira imibereho yacu, hezagira igihugu cyacu, uhezagira aho tuvuka, uhezagira aho tuba, uhezagira aho dukomokako, uhezagire n'abadukomokako. Turakwihaye ko turi kose, turasabye ngo amaraso ya Kristo atweze rwose, kugira ngo iri zamu twe twaritoranye kuritoranirizwa kw'imigisha y'ubwoko bwose, ntituranduke umutima kubera ibibazo dufise, ahubwo duhabwe umugisha kuko tuhageze kuri iri zamu ryawe. Turingiriza amaraso ya Yesu Kristo ngo ashungurukire kuri twebwe, atubohore ibyaha byacu byose, kuri ku ijambo ry'Imana kugira ikibanza gushikiramo kandi gushinga imizi muri twebwe. Mana mutima mwiranda mugisha w'ijambo ry'Imana, wowe bwenge nyabwo kazi, kugira ngo dushobore kumenya isiguro y'indoto Mukama yasize mu bwenge bwacu, twishurwe no ku bibazo tugenda tubaza, kazi urakaza neza muri byose na hose, duhure n'ububasha bw'Imana, dukorane n'ubudahangarwa bwa rudasumbwa, turindwe inabi, duhabwe neza, mu izina rya Yesu Kristo dukugwe ku ibisuzuguro byose. Hani naze data wewe atugirira neza, kandi hani naze mwana wewe adushoboza guhora mu rukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Kuri iki gicaniro dusengeye abagwayi, tugasaba ngo umuco w'Imana barashane ko bakire, dusengeye ababoshe ngo babohoke, dusengeye abarushe ngo baruhuke, dusengeye abagongo bakire amagorwa yabo, dusengeye abanyamibabaro ngo bahabwe umunezero wuzuye. Amen. Nuko tugire Kristo bakunze abo Mukama aho nyene muri ku mpande zine z'isi, mwese duhuriye kuri iki gicaniro c'Inava, tugire Kristo. Hari umukristo yarose indoto avuga ngo nabyutse gusenga, subiye kuryama nca ndota ndi kuri paruwasi aho nahoze nsengera, ariko ubu sindi umukatolike. Niho nabona ngo tugiye gutegura muri korali, haca haza abana bazanye umwana arashe urusoro mu mutwe, ariko avirirana amaraso mu ndoboro z'ibiri. Uwundi muhungu namenye acatora uyo mwana aramwirukana mu bapadiri, nane nca ndamukurikira ngo tumutabarize,
ariko nabuze ahacanye. Subiye mu rusengero nabona nicaye mu ijwi rya kabiri, haciye hinjira abasoda, abo turi kumwe baragira ubwoba, ariko jewe numva atabwoba. Ndababwira ati nta na kimwe. Umusoda umwe acaja imbere, baciye bambyura indoto idaheze. Sobanurira hari sizere ibura 10. Ubundi indoto z'inyuma y'amasengesho wagize ubanje kubyuka, indoto z'inyuma y'isaha ya saa 9 z'umuturuturu iba ari iyerekwa. Uvuga ziba ari indoto ziri inactivity, ziba ari indoto ziri mu murimo, zamaze kuba mu gihe cyazo. None rero yarose indoto n'inguruhiki n'ingurugama. Harimo we yarose, hakaba mu kwiparuwasi aho yahoze asengera, ariko yarahinduye. Iyo hinduye idini kenshi wari umukatolika, ikintu cya mbere kikubako no guhindura umubatizo, sibyo? Icyo kintu cya mbere kikubako inacyo mwemeza, ariko je nitwemezanya namwe ko ari cyo kiberekana ko mwarusaga kiza. Je sinemezanya namwe. Mugabo ababikora ntabwo ari amakosa, sinjeje gucinja. Mugabo iyo abanemezanya namwe impamvu muze mwumva kuri ndababwire, iyo abanemezanya namwe bisigura ko nanje ko noba naragize uwo mubatizo. Impamvu nemezanya namwe nuko ibatisimu ari batisimu, ko nagiye gusanga ku by'ukuri ikintu kizana ubudahangarwa bw'Imana mu mwana w'umuntu ni kwisobanukirwa. Icya kabiri ni guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Nayo batisimu nagiye gusanga nabo bazitanga. Uherutse nagize ikiganiro n'abagize umubatizo, umwe wowe nari ndamwizeye ko amaze kubatizwa gatatu. Bwa mbere batisimu yo muri Katolika n'andi madini abiri, Agape na n'irembo ry'intama menga. Nukuvuga nari ndabyizi wanyene ubwibona bwa misi shaka uziguri batisimu minyigisho baguhaye kugira ngo woroherwe. Biroroshe cyane kumva umukatolika yasinze batisimu afise akaja mu yandi, kuko niyo wowe ufise inyota y'ijambo ry'Imana ukarabwo dusenga muri Katolika, utangiza amahirwe yo guhura n'abantu bumva charismatique, nukuri pe kugenda birasagutse. Mugabo kuva muri ya nyigisho, muri ya batisimu y'abaprotesta kandi ukaja mu yindi, ucumenga bwamaze kuba umaraya kuri mwe, umaraya bw'umwuga. Kuko mutibagira ko mwitabo cy'ibyashira umutumwa y'abandi gatatu havuga ngo nimukabikore nka Isabeli wa musambanyikazi. Ntabwo yaba ari abagabo barenga babiri, barenga umwe bamwabiri, no, yari mukama Akabu Justin, nta wundi mugabo yari yaramwabiri, ahubwo hari kubera kuvanga amarangamutima, kuvangatiranya. Wigerera abakristo turi mu guhohoterwa n'ikiki muri hagati y'umukuru w'idini n'uwundi, turi mu guhohoterwa rwose. Niyo mpamvu umukristo yisobanukiwe uyu munsi sinibaza ko yogira revelation yo gushinga idini, yogira revelation yo gukora ubutumwa bushingiye ku banyotewe ijambo ry'Imana, abapfunzwe, abagwayi, imfubyi, abapfakazi, akabikorana mu kuri no mu butungane. Atagomba gushimwa, ariko agomba gushimwa n'Uwiteka Imana, sibyo? Uvuga akorera mu kuri, akorera mu muco. Hamwe icyo umuntu yovuga ugiye kuraba ukimbika ukaja gusuzuma, aca asanga ari igihushane, yavuze iki amakosa cyangwa yavuze urusako. Nicyo kintu cyonyine uyu munsi gikeneye. Uwo muntu ntabwo bisaba ukagira umutima w'urukundo, biba bisaba ko ubutumwa bwe yamaze, ubutumwa bw'Imana amaze kubwiyemera, atakindi kintu na kimwe abuvangatiranye. Indoto rero ngo warusuri ku iparuwasi aho dusengera ni ikimenyetso cyo ko hakiri ikintu kigukwega. Niyo urosuri wanyu ku gatumba haba hari umugozi ugukwega. Iyo uciye wibona wambaye ikabutura itabutse nka kumwe wayambara, wikoreye akabido uvuye kuvoma, haba hari igisoko cy'ubukene kiba kiriko kirakwega ubuzima bwawe. Nawe rofete yuko ari paruwasi kabajemwe na patiri, hari igisoko cyo mu mwuka kiriko kiragukwega. Kukubera iki? Hari igihe ingabire y'Imana buganagira nakubwire ko kuba nabyawe na papa wanje na mama wanje, nawe uvuga papa wa na mama wawe si azari ko wavutse ishushu. Nagira mbabwire ko byakomotse mu indagenge z'ababyeyi, mugabo si azari. Hari ikintu Imana yari igomba gukora. Hariho n'ubupfakazi cyangwa ubupfakare muronka atari azari, ariko Imana igomba gushikira. None Abigayeli
ubugome yari afise cyangwa Imana yarigambiriye gukora kibi ishingiye ku buzima bwiwe niki Obedi-Edomu kugira ngo intambara imutse abe ari we wenyine ajya kuba mu Bafilisiti kandi mu Bafilisiti akahaba atawundi munyisirayeli ari kandi mu Bafilisiti akaguma akabyara abana benshi kandi akakenera hari kubereka hari ubundi munsi azogaragara nk'uwabikiye ibanga ry'Imana itegeko ry'Imana mu mutima mu banyamahanga kandi abakiri ku butaka byarabananije bisigura ko nimba uzi ko wuntunga nuca winuba umuryango wawe mbabwiza ukuri gwaruka muri ko muraruka ntimusubire kurwana n'amakiki y'abakuru b'amadini bababwira kimwe bibikiye ikindi ahubwira gufukama kandi wahagatse ahubwira ngo cyane umusore ngo urazi kugira indabigereko ntabwo Imana iduha icyo tugerako ngo duce twibagira icaka itugejeje ko ndikubona kugira umushoferi atovuga ngo gira nce permis de conduire ngo nagende uko ngo niziki niko na code routier imuguma mu mutwe tamugumye mu mutwe agira sasenike akozanye isoni atezanye impanuka urazi ngo cyangwa ugira mbe patient urazi ugira mbe ngo pastor urazi ngo jewe inzara ngo narenguki uracyazirana nimba wabaye pastor kuko wabaye umwungere kandi umwungere mwiza ngo ushaka inka ry'amangatso niyo mpamvu Kristo yagendanye n'abatumwa gushika apfe no kumusana inyuma yo kuzuka yongera agaruka baronde ntibari bamwemukiye nta ntege nke yo gutuma uta umwana wawe mu mwuka nicyo ukunda ni ukuvuga rero byumvikana ko kuba worose ku iparuwasi wanyu hari ikintu cyo mu mwuka kigukwega kandi nagira ndababwire leta arakanu yasizeho si gato ni na runini nuvuga nusaba mise and disponibility hari abantu kera babesha ko bagiye ku ishuri agiye mu byashara byo akagaruka mu kazi bikoro usabye mise and disponibility tushobora kuza gusaba akazi udafise diplome superieur yiyo wari ufise no utegereza kuza ufise diplome iri hejuru yiyo wari ufise nawe nimba wahinduye idini ni ngombwa ufise amasezerano abiri oringate niyo mpamvu itegeko rimwe ryonyine mu mabwirizwa arenga 600 Imana yahaye Musa Kristo Yesu bakamugerageza ngo tugire ibwirizwa risumba yandi akahereza mu mabwirizwa abiri urakunda umukama Imana yose n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose urakunda mugenza wawe nk'uko ukunda wenyine ayo mabwirizwa ari ibwirizwa rinangaza nibwirizwa rya kane ryonyine ririko condition yavuga ngo bahasone nyoko kugira ushobore kurambira igihugu witeka ugwaye kubamo bisigwa ko kutubasone nyoko ushobora guteza akavuyo igitangaje nikimwe nuko umuvumo wa nyoki yo muteye mubabara nawe ugenda na Bibiliya mu ntoki wigisha ijambo ry'Imana ukaba wateye mubabaro so cyangwa nyoko umuvuma kuvumira gufata umuvuma kuvumye ureka kugufata ryari ureka kugufata iyo ari wari mu byaha nawe uri mu butungane none gasha nimumva ko nitwaguma tuja mu madini tuzaba twikwegera imanza zitandukanye tuzaturagwana nazo bugiye Bibiliya ivuga ngo misi ya nyuma azohari dini rimwe ubuhanuzi bukabivuga nimwaze ngo nugucanganikeko si dini nyubako izoza ngo muyikoraniremo no ni umutima umushingiye ku ijambo ry'Imana kuko ibatisimu maze kuyihabwa Yesu Kristo ngo ayihabwe niyabatijwe na Yohani Batista yaciye adugaye ngo ayobowe n'umwuka wera ayobowe na mutima mwerana yaduze mu bugarago kugeragezwa niho yatsindiye iryo batisimu nacyo ari kuza kumuvuganira iyo atamenye ibyanditswe bweranda mutsosome neza Matayo ko naciye karukakana kandi Matayo niwe wenyine yanditse Kristo amuha fase y'ubwami Matayo niwe wenyine yanditse Kristo amuha fase y'ubwami Luka niwe wenyine mu intellectuel yanditse amajambo yo kuri Kristo amuha fase y'ibyiza bijanye n'igihe nzobyiweze batandukanye n'inyandiko za Yohani yagaragaje urukundo kuri Kristo bitandukanye n'inyandiko za Mariko yagaragaje umukozi w'umuhanga biratandukanye gose biratandukanye cyane nukuvuga rero ibyo muguma mwiruka mu byose ari mu Kristo ni wowe wamwitabye yavuze ngo yagiye gusenga ari muri komera Kristo ni muzima amaze imyaka 2 twanamusabye reka tuganire kuri WhatsApp arango tifishe umubabaro ku buryo naguza amayinite akwiye aravuga ngo yatwawe n'umugenzi wiwe
namutwara mubwiye ngo urakuremere ngo byase ko wishurwa no mwatwawe n'umugenzi wamubwira ngo bagende muri mahombo agende mu masengesho ngo ashitseyo ngo asanga ibyo bintu basenga ngo by'ukwizungagiza kuzungagiza amaboko injugu murabyumva ngo hama ngo bamubwira ngo ari umuntu wo kugatumba yamurotse ngo bamubwiye ngo ari umuntu wo kugatumba yamurotse ibindi bamubwiye n'ibiki ngo nazorongoga urumva ibyo bintu ngo baca bamutegeka isaha kujya gusengeramo mukageze muhira twamubajije amafaranga bagusabye ngoye ngo ariko n'idini rishasha ritanguye vuba muze muri ruka n'ibije byose bizohurutura amarangamutima yanyu ngo ageze muhira umutima wako kumuva muramwana yumva kumenga bamutanze igitambo none yumva ataburagamo ya telefone ikajya narimaze kwitegura kujya gusenga zambwira tujya gusubira inyuma y'isaha cyangwa isaha n'inusu yongera gutelefona ati gombe n'inkwano ningira amafatiri tubamwitaho ni ukuvuga ngo ni igituma adafise amahoro yakoze ikizira yasize itsitso twamajije umaze igihe kingana gute ngo cyakare ngo nanimbiriza ibiganiro byo muri Komera Kristo ni muzima mwisengera ni wacu bikabiyagije wamaze igihe kingana gute imyaka 2 simbabesha nababaye mu mutima ndababa kubyukuri ari mu Kristo wamaze imyaka 2 muri Komera Kristo ni muzima ataramenya ko irwanda yo gusengera usengera uherebwe isakamene gikigongo isakamene yuko abakaro Kristo ibatisimu irwanda ya usengera mu idini ryawe iyindi nyigisho ubungu niryo zirari nyinshi mugabo kubyukuri nyaje zo muri Komera Kristo ni muzima zikabura ikintu na kimwe zigufasha ushobora cyo kwiruka uvuga uti kumbera ngiye gusengera hano rongo mugabo regiye mutorongo inzoka akabaritso zibarongora harigiye mutorongo amasato akabariye bakamvura neza ubungu mwikeneye ngo abambara neza bakongera bagaterura ibyuma ngo kwabizifuwa utibagazi ibyo bintu nta muntu ashobora kubitunga byose amaze kumu intellectuel mu fonctionnaire narongo umwanya wo kuja kudoza igifuwa amaze kutamu fonctionnaire akabi arongo umwanya wo kuja kudoza igifuwa byo ntibihura bamudakeneye abazobacisha mu idirisha bisiguriki ariho kwangaza amarangamutima y'umuntu uwo Kristo rero ngubwo nyene ngo azabana umwana w'umuhungu ngwaje ariko aravirirana mu mutwe avira mu ntoboro zibiri kuno gutakaza amahirwe kuri we ngo acanze ubundi muhungu atamenya aramutora ngo acamwirunge kangana ku iparuwase kwa patiri ngo giraje kumutabariza nawe acaramukurikira hari sekuru bamusabye bisigura ko yamubuye ijambo ngo bakurikiye araburiyo baciye abuzi yo bacica bari n'igiki mwumvame ngo aceka ngo ndo titarahera bwira Imana uturasabiki uranganiriza iki urambwira iki namukiri no mwigeme cyangwa umusore kuko sinzi wari we ndagusabye ubwira Imana uti mukama urivuze iki kuri jewe ubundi sengesho kuye gusengeramo ni muri Luka 19 zake ngo yari mutoza kore mudakina ngo yumva ko Kristo yaciye riko aravuga mwumve ngo ni yaramukene zake mugicera kenye kwa kubana na Kristo kandi mwumve ngo abantu baramusuzugurira mu mutima kuko bose ngo babonye Kristo amubwiye ngo zakururuka kuko uyu musurukizagwa shitse iwango nawe ubaye mwana wa Ibrahim zake yirutse ngo Kristo aragenda we barasangira ngo abantu ngo wasangiye no mutoza kowe siko ko zake yari yaramunze umutima w'abantu kandi ibyo bintu rimwe baze ngo ni bibi oya kubera hari gihe mugakiza ugasanga ni batanguye kuzana umugisha mu muryango mugasimisi yose mwisho ari gusanga bisiheretso ari byo mbifise ko experience je nta dini naringo nigeze sengera muno mugabo jewe Imana z'abantu kugira ngo jangu kuriki nobona ibyamwa kandi kugira ngo n'ibyamwa amasinushinga ku mafaranga n'ubutunzi bigaragara umuntu Imana yabikije ijambo abashobora kumanura imvura mu gihe cici abashobora gukuraho imvura mu gihe ciki byabaye kuri Samuel biba no kuri Eliya Samuel ngo aja gusezera bari bamwase bangana bangu bamukomoka ko ndibo bari gutanira ukiza Israel Imana iravuga Samuel arababara Imana yavuga ngo bareke basenjewe ni basewe Musi Samuel yasezera ngo maba bakeneye kubaho ngandi makungu abantu benshi mu madini muvuga ngo mukeneye kuba mwabandi tambara ngabandi
ukeneye kwambara ndende nk'abandi mugabo misi mike bikakuzinugwa ukumva zanyama zawe ntizirahabona ugatangura kubundabunda nicyo kibazo kihari ubundi nta hantu namwe hataragatiza narabwiye neza ko atadini na rimwe ritari mu mugeni wa Kristo ibyo ni ngombwa ndabiyongenda bibabwiye nta dini na rimwe ritari mu mugeni wa Kristo none rero mukwiye gutekereza ahubwo mugakora icyo Imana ishaka ko mukora patiri si wazogugerana azokwamira ibyawe na pastor si wazogugerana naho bokureka ngo uje gusenga i Roma kwa papa misi yose wamuhurira muri chapelle na papa uri umunyabyaha Isaya yarabivuze wokomeza ukaba umunyabyaha ahubwo ni murondera ukuri kw'ijambo ry'Imana mweze rwose niko uwo mwana asigura niko wundi musore aje kumutora akagira sekuru kumusaseredoti asigura birasigura ubundi kubona ngo abonye kandi ngo haje n'umusirikare ukumva abandi bakagira ubwoba we n'ubwira ubwoba burya ninde yaduteye ijeke n'abapfinzi ni kwiyakira muco turi kuko ubundi ngabo Yohana ngo ahuye na Kristo mu isinga ry'amazi ngo yagize ubwoba bwose ko Kristo ari we yamuhumurije mu gihe umusirikare n'ingabo y'ijoro mugabo ni nk'uko itegeko ry'Imana itoba rikigutera ubwoba kuko abantu benshi mukijijwe mwiyitira idini ryanyu mugabo ugasanga urabye mu mutima wawe n'icyo Pentecote isigura cyangwa Anglikani reka Katolika mene icyo kigiye gatoyi kuko two mwamaze benshi bamaze kuducira umukenge hari n'abazi ko atamukatolika toca mu ijuru ndahari je vous rassure ndahari n'abese mucanganikiwe ngo utavuga ko izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda iyo nabisanga n'umusino umwe muri Bibiliya mba mbikora kandi n'ubundi nabikora ndeka kubikora nkagiriyeramo ntabwo igisabishe none ngo buri masaha 3 mba ndiko ndasenga nanje n'amaboko yanje yoroha ndahari hari igihe umwe kumfatira mu kuririmba hari igihe umfatira mu gusoma ijambo ry'Imana hari igihe umfatira mu kubaza ibibazo hari gufatira mu gusoma indoto hakonza amacanganikisha mbikora nongera mbireka nahisemo ko atakimenyetso kimfata ndigusengera hamwe n'abandi ndabikora hasengesheje ubitanguje ndabikora mugabo nyene sikintu naho mubo murabona ukoko kumwe gufasha mikro nzamindagura nkuko byongora ndahari abantu mwamaze kubwibwira sibyo basi icyo ni gicaniro nimba hari igicaniro kiri kumunga imitima y'abantu nimba hari igicaniro kiri kuzempereza isi simvutse Burundi isi ni dini igicaniro cy'idini ni kibi Imana ishobora kuba yanga ko abakobwa bagenda gusa kubera ko bateze impanuka mugidini rikabwira ati wiyumve umubiri n'umubiri wiyumve bitandukanye n'ubugingo muga Paulo ngo muri nzandiko zisoma hari umuntu ashaka kuba ari umukozi w'Imana n'umupasiteri aparika inzu hamwe n'abandi yajya ku 14 utoshaka kumutandukanya n'abandi ibyaha byamwabiriye kandi abanyise babajije Imana ngo nigiki nzotubwira ko batubwikira ku mutima wawe n'icyango bazobambira sibyo gusa simuzu sinzoga sibyo kurya no suzuma umutima wawe uweze kubw'amaraso ya Kristo bisigaye byose wabwa amasakaramentu nk'abandi kugira ngo idini usengeramo ntuzobatwe ibya ntegeko ya mugabo simbayenda agakiza ni mu mutima niyo mpamvu twacunguwe mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umusha mu buryo bw'umubiri turacagwana hari icyo gukora haracyariho kwisuganya haracyariho kubaha Imana haracyariho gukora ibikorwa by'urukundo haracyariho kutageraganya icacumi haracyariho guheba ibyaha haracyariho kwezo haracyariho mu isi bigaragara kugira ngo uhabwe umugisha w'ubwoko bwose uwo musirikare ko utamutinye ariko abandi nabo nta gikorwa na kimwe wabonye akora Yozuwa wenyine ntiyamutinye mugara mubajije ngo uri ku ruhande rwa cyangwa urukwande rwawe kubw'umwuka w'Imana wari uri muri kubw'ugusigwa kwiwe ni gute wabona abandi bagatinya nawe ntutinye kandi mishara avuga ngo umwana w'umuntu we nikiya kindi Imana yagusabye mu gigabane cya 6 ere ku murongo w'indwi wa 6 7 8 ngo kiretse kugenda n'Imana uciye bugufi ugira ubuntu kandi utinya Imana ni naryo mwene siraka kumavuga iri musirikare n'ingabo ahubwo iyo abona umupolisi n'umutinye bisigura ko udatinya iki mugani iki maze kugira amashaka kugira ngo sibe mutse murakoze that's iki maze kugira amashaka iminsi yose nta kindi bishaka kutwereka n'ubuzima tuba tubayemo uyu mwana rero wabonye ubundi ngo uyo mwana arakura ngo akurana imbaraga havugwa Yohana Batista twebwe b'indani hari abantu benshi basanga nk'ugasanga afite imyaka 42
ugasanga afite ibiro 74 mugabo Anita w'umwuka ari urutsingo rugwaye kwashi rutagira ukuri na gutoyi rutarugira ubwenge na butoyi cyangwa sanga ubwenge ndabuse no kwinda buse ngafise ikisi gusa ugasanga abantu nogiriye neza abantu notabaye nabo nabaye kubera iki mfite ubwenge bw'isi bwonye ico kintu ico kintu kirababaza Imana kandi cyane kiratunuza umutima w'Imana kimaze gutunuza umutima w'Imana ibituzanira mu ndoto ikakubaza ngo mbega ko wahinduye ukaja muri ibi nibi ko wahinduye ukaja muri ibi nibi nibiye byama nakubwiye ko leta gusaba diplome superieur iyo ukomeje kubatizwa iyo ukomeje uhindura mu buryo bwo kwemera Imana iragusaba kuba uwundi muntu gukiruruka kuva hahandi ngaho yendereka mu bya kwakundi sinegenye kwakundi gaganya Imana kwakundi Imana birayibabaza cyane sibyo rero uyu mwana yarashwe insoro zibiri mu umutwe n'icubero cy'umuntu ko narafise indoboro zibiri amaraso ariko araseseka sibyo ni nkuko icubero cyo bakiriko kirakuvako kandi ico bivuye ko nacuzi kuko wa muntu yamurashe nta roberi yo babonye na uwo mwana ntiyari ingabo nguvuge ngo iguye ku rugamba yarashwe n'uwo bari bahanganye ni kintu oazare n'imanuka ni bimwe Imana ivuga ngo zocucura ngo imvura y'amabuye iri mwamabuye ngo bamenaguri bacancange nuwani nkuko wozuba n'ibyaduka imikoshi imipfumo kazoni icobero cyawe utuntu twahugora mu ruzerezi utazi ico bivako kuko si ibintu byose bikomoka kuri shetani narabwiye umuvumo inyatsi ruzerezi bishobora gukomoka ku ruherekane rw'igisokuru cyawe umuvumo w'ababyeyi bawe umuvumo w'umukozi w'Imana wababaje umuvumo wa shetani umuvumo w'Imana na shetani iravuma iyo nigeze kubigisha nikuvuga rero kandi umuvumo w'Imana ugukurako njyabyo twabonye mu bacamanza kabiri twarabanye ko Imana yababajwe no kugene ibatabara bagakomeza kwidagira kwihagarara ko bagasubira muri bya byahanye yaba umucamanza apfuye bagasubira muri bya byahanye kandi yari yarababwiye ngo amategeko yanje musiga buyigishije abahungu banyu mwame muteramana nabo muyabigisha ku buryo nabo uzowera bazosigara barespecta kwa kundi ngo ariko basanze ari ubyaro rwavutse inyuma yo gupfa kwa Yozuwe nabo barukanye na Yozuwe nabo barapfuye batakihari ngo baca baba nibazina kimwe cy'Imana baca baba ng'abanyamahanga kandi mwibuka ko byariye kwa Efraim n'igice cya Manase menga na Nefutali ne watangiye kwicara n'abanyamahanga n'abanyakanahani bakota no muriro nka Petero yota no muriro n'abansi ba Kristo bakamubaza ngo ubwo ni umugalilaya n'umwe muri bari ngo yakiyakana Kristo Isake itarabika gatatu akaba yahejeje kumwihakana Isake itarabika akamaze kumwihakana gatatu kwera umuriro yicaye ko gicaniro yicaye hari bicaniro amwicaye ko bitarika bituma mwihakana Imana ntimubimenye mukikimenyetso kibaye mugarira mukiryosoze bundi wa mwana urabona ko nawe yakubujije amahoro kuko hajaza ubundi musore aramutora nuko Imana igomba kugutabara itagomba kupfa ngo ugenda akagirira werengete uwo musore ajya kumutora n'ubutabazi bw'ijuru ni mu marayika nakubye umumarayika umwaje akica ingabo 185 muri Isaya 37 byo kwa Seni karibu kugira gatabara umwami Hezekiya n'abanyisirayeli ni wa mumarayika yatagahagarika inkota irikira ko ageze ku mbuga ya Ornani mu gihe cyo kwa Dawudi yakoze ibya Imana umarayika akaza kwica abanyisirayeli ageze ahatanga ibiki 10 agacagarara nukuvuga ari mutanga icya 10 ubyumva ngo umunsi utanga icya 10 imbere y'iyi ndoto hari inkota y'Imana wahagaritse ku buzima bwawe iki nicyo cyabaye oringa te hari intaganga zari zikuriko hari imipfumo hari imikoshi harakavuyo kari kakuriko mugabo umunsi wigisha icya 10 ukagitanga hari umunsi watanze icya 10 ndabizi kujya gusambira ntaki uhari ntakindi kintu cyagutabaye uyu muhungu yaje akavumbura umwana w'umwaka akamutwara ku musaseredoti Imana yakweretse ko itsitso ry'itegeko ryayo ukubu wayo bwite urumva ngo Imana izavuga ngo iki Imana nitetereza
Imana yangize iti ngwino kibono canje unyiyegetseko sinzomutetereza mbega byomera bite nikuye kuwandemye. Iyo batisimu si batisimu isanzwe numara kubatizwa ngo abanyagalatiya buzuye mutima mweranda batarabatizwa. Korneliya yuzuye mutima mweranda ari umunyamahanga atarabatizwa. Bugi batisimu y'umuriro niyo batisimu ikomeye. Umaze kubatizwa nawe uvuga ati tuwe twagoye batisimu yo kumvira tuzoyipfisha ubusa. Ahubwo kuzura mutima mweranda kugira ingeso nziza kujanisha ijambo ry'Imana ubuzima bwa buri munsi oringa de nibwo butabazi bwawe. Umunsi utanga icyacu imbere y'indodo, umunsi ugira akigora imbere y'indodo, nta kindi cyatumye umwana w'umungaza akavutura akanywaho bakamutwara ku musaseridoti wabuze ahaciye kandi ucurikangura. None rero tega ubwoba nuko wowe uri kure y'Imana wategerezwa kuba hafi yayo kuko uri umunyemana, kandi wumve ko Imana ikurondera itagutereranye. Mugabe ibyaguhiga byari byo kukwica. Ujya mwana ni wewe indara cyangwa ukomerekeje nacyo, ujya musore ajya kumutora utazi n'ubutabazi bw'ijuru n'umumarayika w'ijuru. Uhore mu butabazi bw'Imana, uhore mu bubasha bwa rudasunga, kandi ubwira Imana utongera umeyindi ndoto. Iyi ndoto yawe uganuye Bibiliya dusengera ajya wigishirizwa ijambo ry'Imana. Hajya ahantu babigisha ijambo ry'Imana ukumva urahezagiwe. Hajya babigisha ijambo ry'Imana ukumva ukoze ko ku ngeso zawe kandi batakugiriye gute, utababwiye ibyawe. Arabantu rero mwamaze kuba abagome muje muvango none ngo usengera ukavuga ngo abagwaye ngo ibigutengo abagwaye ngo diabete bagize ngo akaburamo numwe. None mwibaza ntaho zirumviriza cyangwa inyigisho ngo patira sigure wumva abandi batwenga ntumenye ibyo batwenze. Iyo bitari ibyo biraguca mu matwi nyuma bikagenda na reaction y'umubiriba. None mwe mumenze gute? Komwe kuva ibira by'imiceri biri muri mwebwe bingana gute? Ubune mwishaka umuceri ibira by'inyama bingana gute? Namwe muri abagome gushika ku kanyuma. Iyi ndoto yogenda uyibibira ubwira ugwite gute ntabwo yakomva kanovera k'ijambo ryawe. Tibisigura ngo kumuhindagura amadini gucusura mikatongene no bawewe nikindoto yari kirakubwira kuko muri wari yubundi butabazi kandi Imana idashaka kugenda kwakiriye. Nturaje inyuma y'uruhongore hagira ubutabazi kuri wewe. Umwana w'umugabo ari kuvurirwa kwa patiri nimuko bavuga ngo abubasha bwa ubuzima bwa ubugingo bwawe buri mu minwe y'Imana. Naho ujya kwa Yobu yaragerageje ngakora ubutungane bwiwe, Imana ubugingo bwiwe yari yabuseguye ubushira mu ntoki. So shetani ni yari ifite ububasha bwo gukora ku bugingo bwa Yobu nicakunda. Nawe rero shetani na bubasha ifise bwo gukora ku bugingo bwawe nibyo ukunda. None rero Imana ikwishimire, none rero Imana ikunezereze, none rero Imana igutabare, none rero Imana iguhe iciye umutima wawe ushaka mu izina rya Yesu Kristo ahabwe ibyiza n'ibyishimo. Amina. Amen. Yongera avuga ngo komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Amina. Nongeye kwifuriza umwaka mushasha mwiza kuri twese abana b'Imana. Hama ndafise akabazo kuri aya masaha. None ko hari abo tudasangiye amasaha mwayasi imbere yayo umuntu yoca abikora gute? Ibintu by'izamu ntibizobaga ku mutima. Oya. Wowe nubwira Imana uti Imana ndumva kuko izamu ryose risico risigura. Hagati izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 ni kwa kisezerano shasha ry'umuzi. Haje uvuguta akavuyo ejo niriwemo ndagahaze. Era kubishatse urahindagura amazamu. Waje uvuguta umuntu kwa mbere nzumviriza izamu rya saa 6, kwa kabiri nzumviriza rya saa 10. Cyane ndi mwikonje nzumviriza naco bitwaye. Oya, uko najya amazamu mutumviriza bugera bahesha umugisha kubera ki murabana ko gicane. None ubutunzi bwo miryango iwanyu wahesha umugisha. Mukobwa sotsa ava mu muryango wifashe asa n'umukobwa sotse yiba ko yigendako. Umugwayi agwaye ari mu muryango wifashe agemurirwa cyangwa ari yigwa ibitaro cyangwa iki cyo kimwe n'umugwayi akomoka mu muryango kenyi. Erekana amazamu mutumviriza arabakorera kuko muri kugicanya. Niyo mpamvu iyo mudafise umubavu n'umwe cyangwa iyo mudafise nabwiye ubwoko bw'umubavu mutaza mu nyitira. Narababwiye ubwoko bw'umubavu. Ntabwo umubavu ari amafaranga gusa. No. Ariko ubuzima bw'uyu munsi usanga byose biri muri yakte.
ngani igihe cyose uvuze ndapfukamye imitwaro yanje ndapfukamye imitwaro yanje ndayizaniye Imana kuri iki gicaniro. Ubyumve neza ko hari ikintu ubukoze kitandukanye n'uwagiye kuragutsa. Cyo kintu Imana igutangira umugisha. Umenye neza ko ubutandukanye n'uwagumanye imitwaro yiwe mu mutima akidodomba cyangwa akora ikindi kintu gituma Imana ibakore yiwe. None rero igicaniro mu cyitego hagati ya saa 6 na saa 9 ni kwa kisesano rishasha. Hagati ya saa 9 na saa 12 ni kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Kandi biriya bintu bitanu dufasha kuguruza ikirere cyiza nabahaye mwiza mu hagati ya saa 6 na saa 9 ntimufikineko muragira icyo mubikuyeho. Hagati ya saa 12 na saa 3 ni guhindura kw'izina bishingiye ku gusoma ijambo ry'Imana kozako. Burya nuko gusa nyene tukiri kumwe turi abantu batandukanye ubundi ajya tuba dusoma ijambo ry'Imana turengana mugari gusanga ko ubona ko atacyo abakristo. Kuko ni naho mwagiye mukuru ubumenyi bumwe kandi byaragize ibyamwa kose kuri jewe no kuri mwebwe nyene ni naho havuye nawe. Izamu ryo hagati ya saa 3 na saa 6 rihagaze kukuzura mutima mwiranda ugaheza ugasobanukirwa ubuzima bwawe bwo mu mwuka kikora umusara wawe ugakurikira Kristo. Muga hagati ya saa 6 na saa 9 niho rero uje mu nzira y'umusaraba ukavuga uti riguma cyane byora nahirwa nabyara ngiye gukunda Imana narongorwa ngiye kuba jewe every day buri munsi. Ngiye kwisobanukirwa mejewe buri munsi. Hanugira Kristo tushishima baricashima cyonka baricana kaya gatamara Veronica ya mwana guje ningeso nziza tugira ni kwisozoma ni kwisubirako bya musaraba Simoni yamwakiriye ni kwakira bitubabaza tukihangana kandi tukababarira ataruko dusaga imbabatsi. Hagati ya saa 9 na saa 12 ni kwicara ukagandarira ibyo watakaje. Si ibintu byose twatakaje Imana izodusubiza. Ari igitazodusubiza kandi gashaka ko none ugira yobu yacimuzanira umuhungu yitwa n'imifura yiwe yitwa Alex. Yacimugarukana Alex. No. Saramuzanira undi muhungu mwiza kandi w'ubwenge. Kwirugwa icyo kintu gifite umwimerere wacu. Hagati ya saa 12 na saa 3 izamu ryo gusuzuma ubuzima bwa buri munsi tugahabwa umugisha tukikosora tugasasira isezerano rishashaniriza kuza. Hagati ya saa 3 na saa 6 ni igikorwa cy'Imana ni igikorwa cy'umukozi w'Imana. Bugijoro mwabwirizwa buryo umukozi w'Imana atabyuka mu ijoro cyangwa umubyeyi atabyuka mu ijoro ngo ahagararire urugo mu masengesho cyangwa umuntu wari wose atabyuka mu ijoro ngo ahagararire ubuzima bwiwe. Abakinasi abari karagotwa abari karapancarika abari kabikora kutariko kuko ngo Imana mu ijoro ni ibigikorwa cyo kudukorera. Rero niyo mpamvu hagati ya saa 3 na saa 6 muhagararirwa n'userukira igicaniro. Nuko rero none rero amasaha naco bitwaye isaha umbi nawe wasezanye nicyo gituma nk'ubu ngiza mu gihe saa 6 hari igicaniro tugicana saa 6 cyangwa saa 7 cyangwa saa 8 twagicanye saa 6 kirabashikira iyo twagicanye saa 7 ukabyuka saa 6 urasenga isengesho ryawe kandi azi ko abariza mutumvirije ucumviriza ibyo wasanze naco bitwaye ubasha bw'Imana nikajya kigorwa wagize ko kuba uri abone kuri ico gicaniro. Arakomeza avuga ngo komera Kristo ni muzima mu ndoto narose mbona turi mu masengesho ariko nkabona hatera amashetani ngaca ngumasenga cyane ndayirukana haca haza umumama avuga ngo ushaka kuyana nagende patiri yaje cyane haguruka gumaza patiri kandi uri mu protesto ariko ubundi acambwira ngo uronze kandi umugabo wawe we abyibushe
rero ngo nari nibungenze nsobanurira ariko mugabo nituriko oya kandi bisigura ko iyo ni indoto yo mu mwuka yabwiye ngo uranze kandi umugabo abyibushe yari wabwiye ati uri umukene uri umuti ufise ibisuzuguro ufise ibibazo ufise iki kandi Imana yawe ifise byose wibungenze amasezerano kuko ufise ibyiringiro ufise promesse y'Imana igiye gukorera ubuzima bwawe si indoto nzima gose uzibibire indoto zawe uzibibire nguronze ariko umugabo wabyibushe umugabo wawe ni Imana umugabo wawe yubanye muri ko mwambikana impeta cyakabona ikindi kintu kwa birana kugira nabyo ngene sibitsa mu ndoto wanashaka kubera kibere gikorwa kiriko kiraba mugani wabisigura umuntu wo mu mubiri ubundi umugabo wawe iseze bavuga ngo ninde yo kuboka gutsa soma ngo muri za 49 base ninde yota umugore wo mu busore kuba wari bungenze ni kuvuga ufite amasezerano uri mu gihe cyawe iyo wibungenze uharura iminsi ukabyara ukabona ikibono nuko nawe uharura iminsi ugatangura gukundwa akaza impinduka zikaza igikundiro kikaza amahoro akaza amahera akaza utungane bukaza utunzi bukaza ibyiza bikaza rero ngo muri ayo masheta muri iryo sengero ngo hateye amashetani muri mu basengesho ngo hanyuma haza umugore ababwira ngo ni mwihane umugore ababwira mwihane ni nk'uku kwandita si umugore ko mutere no n'umwigisha w'ijambo ry'Imana kuko tuvuga Kristo yavuze muri Efesi 5 Pawulo ariko aravuga umugabo n'umugore yavuze ngo mwabagabo nimukunda abagore banyu ngo nk'uko Kristo yakunze Ecclesia akayigura namwe bari kumwigura abagore banyu ngo akayisigiriza kandi akayinogereza kugira ngo igeze imbere y'Imana atamunganyari atakinsigiti na gitoya namwe bari kumubwira abagore banyu namwe mwabagore ni mubabagabo banyu kuko Ecclesia yubaha Kristo bisigura ko Kristo ari umugabo Ecclesia ari umugore so uyu mwanya ngo ni umugore akabwira mwihane ngurane ubwo ati ni mwihane gabanye intege wewe ikibabazo Uwiteka ugaruke ku rukundo rwa mbere Yeremiya 2 nakubwira Yeremiya 2 icyo avuga iyo reka kandi byo gutamadini ubu birasigura ko ufise igicaniro k'ibiciti ushobora no kuba nk'ubu nk'ishikanwa ryawe cyangwa icya 10 cyawe cyangwa iki twigoro twawe ubikora ukutariko kubera iki icyo gicaniro cy'idini egari abantu mukora ibyo abandi bakora ni mweza kigwe kandi mwakoze batanze n'igiti kiri munsi ya nyibo bagaheretse kigo Yeremiya 2 mviriza ngo mukama ashikiriza ijambo avuga ati wone umurongo wa mbere genda usemerere mu matwi Yerusalemu uvuga uti nguko uko mukama avuze ndakwibuka nkibuka ubuntu bwo mu buto bwawe nkibuka urukundo rwawe nkikuresha ukuntu wankurikira mu bugaragwa mu gihugu atakihabibwa nukuvuga mu buto bwawe warakunda Imana warufise inyota y'Imana warufise inyota y'ineza kandi sukuvuga ngo warushingiye kubigaragara Imana iri kiraguha oya wari n'umukene gusumba uyu munsi Israeli yari yegukiye mukama yari nk'ibwerano bya mbere by'umwimbu wiwe uwabiga wese yabacumuye akazoshikirwa n'amarushwa niyazwe n'umukama ni nk'uko Imana yovuga ngo kera wari mu burinzi bwanje ku buryo bw'uko wari kukugirira nabi wari kukonona cyangwa akakononera yahanwa n'amaboko yanje gushika atangirana agahengwe umviriza ijambo ry'umukama mu muryango wa Yakobo mwebwe bisata byose by'umuryango wa Israeli sibyo nawe umaze kuronga agakiza wewe wahinduriwe izina nguko uko umukama avuze ikibibasokuru banyu bambonye ko niki kugira ngo baje kure yanje bahurumbire bitagira mvura nabo nyene baca bacika imbura kimatsi wabyumvise nimba hari ikintu gitandukanye n'itegeko ry'Imana uri kurahurumbira cegegwe kure kuko nico kigiye kugaragaza ubura kimaze kawe nimba hari ikintu gitunganye uzi ko wasezeranye n'Imana cyangwa isezerano wunse n'Imana byubahirize kuko nicyo rizogufasha kugira ubutabazi wabyumvise uyo mugore yavuze iby'ukwihana ngo agaca bajana
kwa patiri urumva ko akigaruka patiri ataraza pasiteri gumana ukwizera kwa kugambere ariko simbwa ngongera ngo ndabone cyo ngire ariko nuswe kuba victime w'idini. Okay, sawa. Gukomera Kristo ni muzima. Ndafise ikibazo kunyigisho y'ejo y'umugabo mu mugambi w'Imana. Mugiye uwo mwubakanye ubona ko inshingano ziwe atazikurikiza cyangwa atazishitse, niki wokora nk'umugore wiwe kugira urugo rugume rumeze neza nirusambuke? Ubundi Abigail muri Samuel wa mbere yakoze iki? Nabali ngo yari umugome ku buryo ngo Dawudi ngo aramubwiye yamucungere imirima yiwe, ageze kuyimbura aragirana aramubwira aramutuma kati tugaburiye natwe twaragucungerere, avuga ngo mwabuze icyo mukora mwambondeke ngo jene nabahaye akazi, abuze imbabazi abuze urukundo. Dawudi aravuga ati ndarayimana yo mu ijuru narara we n'umuryango we wose nibyo kwemera ndamwica. Kandi yagendera mu ishamba yari mugwayi yasinga wa majanani amajana 6 aragenda erega agiye aca sanga abasuku babwira Abigail ibyo babwiye Naboti, Abigail ibyo babwiye Nabali. Icyabaye ningiye Abigail aravuga ati umugabo nuko yishyuye ona n'umwami yahize ko aje kubica. Aravuga ati acatora indogobwe aratora imitsima byabindi byose yari yasabye acagenda yirukanga ngo abona Dawudi atambazura nkariya nawe aceca bugufi yiruka indogobwe arapfukama akagendesha amapfa apfukamye nkuko. Dawudi aramuhagurutsa aramubwira ngo umugore w'ubwenge kuburyo atarabye igiti gice ngo arafisha yaciye amurongora kuko Nabali nyuma y'imisi 9 Imana yacimwica. Dawudi ntiyamukojeje kwa maboko. Dawudi yavuze ati urugo rukijijwe n'umugore w'ubwenge gira ubwenge, kuko umugabo atujuje inshingano aba yatanguye kureka kuzuzanya nawe n'Imana. Arinze arengera Imana ntacyo ukora ngo nakurengera, ahubwo we nimbura umugore mugabo. Ari umugore nakunze ari nerekane garuke gato ko gato ari umukenyezi nakunze aruka gupfakara ngo muri kamera Kristo n'umutima kandi umugabo yari muri kamera Kristo n'umutima ko ni wari yaramwijije. Hari ubuzima bari barabanye mwarashinze naye ku maziko niyo nayo yakomeje abantu iriza n'abantu. Ati hari igihe umugabo wanje yagize impanuka natera wera atariko sobanukiwe ko yari ibyo atari bwatungana. Ati kuko icyo gihe yabawe nawe yabagiye yabajewe naba nabasigaye kuko ari kugumana umutima utunuye ntibari babanye neza ari akangonogono nk'ibindi nk'abandi bose. Mugabo igihe kiragera umugore yamira ibyamu umugabo ku buryo uratica cyo umugore yatanga ukari hanze yagicisha mu minwa y'umugabo n'umugabo yagitanga gushika umugabo ntiyakogwa n'isoni zo gutanga 12,000 gica 10 ciwe kandi ayo umugore ari 100 kubera ko umugore n'umushara we bari kabubiri n'ugutamarga ikuza mu muryango. Umugabo nawe gerekera bintu gutanibyo umugabo agatanga kuri twatundi duke twari ngaha mu Burundi, umugore agatanga byose bikazana akavuga ati ibi ni igiwaje ibi nabyo ni by'umugore waje. Message zikaba zibiri mu WhatsApp abiri, WhatsApp zibiri. WhatsApp zibiri nukuvuga uwo mugore aravuga ngo nuva yami yibya mu rugo rwiwe akuza umuvumo ku rugo rwiwe. Ibyo bintu bikora bucece si ibintu biza bukwina buko, si ibintu bishingiye ku bushinyakare, oya ni ibintu bishingiye ku butonganuke bw'umutima. Ni ibintu bishingiye ku butonganuke bw'umutima, ni ibintu bishingiye ku butonganuke bw'umutima. Umugore icyo ukora ni giki? Reka kubishinya kare uciye bugufi. Umva ko guciye bugufi kwawe kumunyakuri kwawe gutungana kwawe bisamira ibyamu umugabo wawe gushika na watunganira Imana. Hamagara Imana mukuri kw'ijambo ryawe kuko wari wande ntujyajyanye Imana. Nube uko umugabo ashaka urengaga itegeko ry'Imana, ahubwo ube ko Imana ishaka
wirengagije ibishobisho n'irari ry'umugabo wawe uzi neza ko Imana yo yitunganya izomutunganye agatahura ko uri umugore w'umutima. Namba hari umugabo ahiriwe n'umugabo afise umugore afise imbaraga yo kugwanya intege nke ziyo. Na Hamani urugo rwe rwasenyutse ruraturirwa rurabambwa rwose kubera intege nke z'umugore wiwe zigomba kunezereza umugabo agakora mushobisho bw'umugabo. Iyo Zereshi abwira Hamani ati bugere ko Imana yaguhaye byose nkuko bivuze, umwami akaba kwemera ari we yagize wa mbere. Reka ibyo bintu uwo mugabo Moridekayi mwicecekere nacimuhigako yari kuba muteye mwiturufu ku buryo ari kuronka n'ingene asaba ikigongwe akareka kuja gushira amaboko yo ku bibero bya Esteri, kandi Asorusi yamaze kuzengerezwa n'ishavu ry'ibiriko biraba. Cyo ni igitabo cya Esteri. Wabyumvise umugore arafise ibintu byinshi yokora: kwihangana, kubabarira, gutunganira Imana. Kuko iyo utunganiye Imana niyikosora ibyo byose biri mu amakosa, ibyo byose biri mu dusembwa. Mugiye gombya nababwiye ko muzogera kugwega abagabo bayi mamayira ni muyabacomore mu mfuko mukayeka kandi mega mufite uburenganzira. Imana izimura ubutunzi ibuzane kuri wowe kandi mu buryo budasanzwe. Nara abagabo bangaho basigaye bari kwa n'abamarayi kawafata audio kawafata video gatinda gukura ko wamugisara utafisa gatinda gushira ku rubuga. Imana izozikoresha wenye nari muzi ko abwira ngo Imana yerekana mo barifise ko yakoreshe Gomeri indayo muri Israeli kandi kamushingirane Hosea cyane Hosea muri katega tuvuga Hosea ni muvuga Hosea tsosoma Hosea kikabandi cyambere ni cyakabiri kotse cyambere cyane. Undi mugiza bwo gukomera Kristo ni muzima mu ndoto rendoto narose mbona turi mu masengesho ariko nkabona iyi nairoto yatera amashitani nguronze kandi umugabo warabyibushe. Uwo no mukama afise byose mugana urakenye uratunduye urababaye ni nkuko utari musambanyi muguru munye ufise intuno mu mutima ukaba utari musoma mugufisa agahinda uba wonze kandi umugabo wawe wabyibushe utundujwe n'iki ko Imana ifise ibisubizo ku bibazo byawe byose. Kandi ngo wari wibungeze uvuga umunyamasezerano uri umunyemano uri umunyengabire uri umunyabutunzi uri umunyabutungane. Komera Kristo ni muzima ni mundotorere muzoba mukoze ndabyisabiye. Umumama w'umugenzi ngo yarusabona imbwa zitujya ku maboko ngo batujanye kwa muganga turiko tuvirirana ngo baca batubwira ngo na muganga avura abariwe n'imbwa. Nagize ubwoba ni mundotorere ukenyere rero zigumeka n'amatara y'amiyaga. Reka kwifatanya abagenzi benshi ngo abahigi benshi babayovyimka burya abagenzi benshi nugenda n'umugenzi agatunganya usomenye ko umugome wa kabiri ari wewe. Nugera n'abagenzi bimbondeke uzomenye ko imbondeke umunana ari wewe. Nompri nugenda n'intungane zitanu uzomenye ko gatandatu ari wewe. Kuba ari umumama yakuroteye indoto kandi akabona imbwa zabaririye hamwe wakabari wabibona ikimenyetso cyo kari karagukwera. Yehoshafati na Ahazi imbwa zabaririye hamwe inzabu zabo zimenekera hamwe. Ninde yari karanwa bari mu mwari karanu arundi ari karakosoka. Yehoshafati umwami w'Isirayeli yari karagirane yari karahana yari karakosogwa kuko guhanwa no gukosogwa ibyo bintu bibiri biratandukanye. Hahanwa wakoze amakosa hakosogwa wakoze amakosa mugabo hari hagati hari isezerano ry'ubutabazi kuri we kandi unachaka nuko gusukosogwa bizanira n'igihano. Yehoshafati yarubaha Imana mugimana yoza no kugeneye imatanije n'umunyamuvumo ihitamo kumuhombya akimuhomba ngo bakomeze bungubumwe ko murazi ko yavuye ko yari yacitse no kwicumu mu gihe cy'umwami Akabu yawera kumungu yari yasubiye ku ngoma asanga Yehoshafati mugabo ubuyuda bwari busanzwe twagwa nande Akabu yawere kandi agwa ku rugamba rwo kurondera iramoti kandi Yehoshafati yamuhanuye akama mugimana ikamutanga gawera kandi Yehoshafati bakagomba kumurasa bakavuga turije si duhiga Akabu kandi yishwe na Namani mani mu promotion kumukiza imibemba kishwe na Elisa ndabeshe n'ubukiki kuri
kuribwa nimba uri kugenda n'abantu batubaha Imana. Nico umwami Salomo, gihangange Salomo yabujije ngo Rehobowamu. Arambwira ati ntukagenda n'abantu bacokora Imana. Zaburi ya mbere bameze nk'ishingo. Nico abana uri kusoma mwami wa kabiri wari cyakabiri. Nico babana batuka Elisa ngo we buhanze. Babana baribwa n'idubu nico bazize amakuru bahora bumva barifatanye. Uri kugendana, uri kuhanuza, uri kuhanurwa n'abantu batubaha Imana, ushobora guhanwa nabo. Kuribwa n'imbwa amaboko, urumva ubundi bikonjo, amaboko agaragaza ingufu, imbaraga n'ubutonzi. Kuko utakora ntakate. Nugucika intege, utakariza amahirwe yo gukora. Nuko woza wumva wirukanye mu kazi. Ugasanga na business ukoresheje udufaranga wagize naciko mari. Cyangwa se namudora gukora ntacyo baguhaye. Kubera iki imivumo kandi iyo n'inkoni y'Imana iyo biyivuyeko. Ko byarose rero wowe undi mugore. Mwibuka neza ko ariyo abagore babiri bifatanije ku ngendo yo kumwamine, mwami wa Samariya. Ngo barya abana babo kubera inzara yateye. Uko nukumena ibibanga kurubikora ko cyumva. Mwaravuga ati tubaga umwana wacu tumurye, nawe cyo tuzobaguwe tumurye. Bamubaze wa undi yarumye amasezerano avuga ati ndamenje. Tori nyama zawe ndazi gusubikije na mwana wacu tuzobaga. Acara sara bihishira hejuru baragwana. Bagwanye icyabaye n'igiki. Umwami mengani mwami wa kabiri gatanu. Umwami icyakoze n'igiki. Icyakoze ngo asanga ariko baragwana avuga ngo umugore arabazi icyo bapfura avuga ati yambwiye tubaga umwana wanjye tumuke nawe tuzobaguwe none yasubije inyama ziwara ambwira ngo ni tuzomubaga nibyo akunda. Umwami ngo yitabagura kwimuza avuga ati nzari igeze ngaha ho bakiri umuhanuzi wa Imana muri Israel baravuga ngo Elisa mwene Yoshafati aracyahari. Baje kumureba yicaye mu bataha. Elisa iyo yicaye ku musatsi nk'uko noba nicaye ngaha mu Bujumbura, umwami nawe ikirimba ciwe kirigiteka. Akabaza cyangwa umuntu nawe nibere itenga nawe yibereye ikiriri. Akabaza ati uyo bakiriye ukambwira ati aracariyo. Avuga ati tumufate. Nani ngacambwira abo turi kumwe ati burya haje ngabo zimfata. Mugani kubera inzari muri Samariya. Imana ndayibwiye irayitabara. Kaza kazana abantu zibuke ibyo kujya bikaba bihari. Nukuvuga iki n'ibintu biriko birakubako mugabwiriza kukwinjiza mu buhanuzi mu butabazi bw'Imana kuko sibyo bizogwiga isubizo cy'ibyo ukeneye ahubwo kumva ijwi ry'Imana nibyo bizogutabara nibyo bizokubohora. Witeka Mana nyene icubahiro se umwami wacu Yesu Kristo ganza kandi usabwe mu buzima bwacu. Ukwiyicubahiro mwamenye n'ijuru n'isi ganza muri twebwe ganza sabwa mugama ganza sabwanye n'ijuru ganza nuganze mu mitima ya twebwe ubwoko bwawe uganze kuri iki gicaniro c'inava uduha ibyiza n'ibyishimo kuko dusozereye uyu munsi ko twinjira mu kirengazuba turi bazima ku bwawe kandi twuzuye nawe ndetse turi no mu kuri kw'ijambo ryawe. Shimiye mutima w'umweranda yamaye ubwenge akemera ko umunwa wanje wasama nkarotoriza indoto. Ndasabye rero ngo akomeze azisobanure kandi yamisha ibyamwa izi ndoto abaja kuzibibira abaja kumva zinyuza amarangamutima yabo bakagira icyo bazikozeko iziri nziza zibabeko izirimbi zive mu nzira y'ubutabazi bwawe. Nongeye gusaba kwezwa ku buzima bwacu. Nsabye ubutunzi n'ubutungane, nsabye ubwenge n'ubweranda, nsabye ububasha ubutware n'ubushobozi. Turinde kubabara twagurira imbibe uduhuze n'ibyiza n'ibyishimo uduhe icyo umutima wacu ushaka. Turinde kubabara twagurira imbibe udutera iteka kandi uduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Ibirenzaho mukama duhezagire utwishire ku mitwaro twagushikirije kandi uduhemburire umutima n'umubiri mu izina rya Yesu Kristo dushimye wowe Uwiteka tugakenguruka ku byiza byose ugiye kudukorera kandi tugashima ku bubasha bwawe ugiye gukorana natwe. Amen amen alleluia. Imana twishimire kandi ishimisha amarangamutima yacu. Twarahezagiwe.